Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ipi baro kidigilong ki khubor bamta kasni. U President ka Nyotram National Youth Front HNYF u ba sadun bla ula shimbenta ha gijing ki shang mungor kabla long hakmat ka Meghalaya Legislative Assembly khandailan shillo. Kabla khot the North East Student Organization NISU ringkar ka Khasi Student Union KSU ban persha ya ka jingwan rung bat shang be anyak than shati lammi. Ubak sadan bela oleh shimbenta da kabara plakat jengtok kum no to illegal migrants, save our land, save our identity, but evict all migrants from northeast ban penpau ya kejing persya kabajur. Habakran syakilat pathai kubor ubak sadan bela oloong ba kejingwan syong bean kadi kejingma bakrautam ya kejela Meghalaya, bad ya kiwe kejela ha northeast. Oloong syai om tangkan nisu bar KSU ki bahab banyale henringi baro ki seng samla riulum ngide banya teli banya khun ringkat khnang banya dai ka hok long try mulum ka jingpen slam jung ka sarkar kala pelong ka jela jongi kum ka jakar re tengen jung kinong wan bean ka badai ka jingma ka basir khaitam ya kala we jungi ki try mulum ula benrap ru da ka ba ong ba ka jingsha e ben ki jingdawa jung ki riulum da ki bor sarkar ka pen i ba kinong mi khmat pai ba kim shem na shim khia Ngisngolingo shibun banyo i baginong mi kaman kabangi jit da kajing kerman kim shamlakran satya shaphangani kajing e kabakta ya kajing nong try mulo kajing penroi bagi ong kan omdan jingmun ladangi du no ya ka kendau ka ktien ba kajing nong try jongi ong president ka HNYF kajing ki ka bajai jai menta kasngi ka pen i kajing persha ka bajur jing kisang samla persha i kajing bam trekam ki an perkhing ba kajing bam shimkhya jong ka sarkar Kisengi penpauru balada ka sarkar jilla bar ka sarkar India kim shimkiano mardon kinang penklan shushu i kijing yaki hadu ba onyo ya kijing penbet ka pura. Kencing dong sarkar bandan kita ki berasam balak kendang si kinong sumbi kita coba pun tuas sekali lagi dari nak jumlah bin laksai kebaru bah jadi buat tempat tempat. Ya orang ya keren ya kan jingwan rung di kerja kemendari sini ke jalan jungi mo. Ngatarai ka approach jong ka jaj baru jungi bat ka sarkar India dan ka state government ni affair. Di ada ni ya keren ya kata ka influx migration kemudian ni keren ka influx kemudian ka influx. Oh, apa yang kita influx don kibawan migrate na Bangladesh ke balade lupa ki illegal badan kibawan bantu sini lagi ki jela jong dari India ro. Te ladang ya keren ya kata ki insting di sarkar na ladang ya faidin syaki senam arjar khalai. Nganu bangi laya dawai ka LT ndrei hadu mentak sarkar Meghalaya kalasyu ai kita bashir jaj balai bamla ban. Ora ka LT hadu mentak. Te wala kataru wala lagi sim kerandin lagi kita awal KLP ngila propose ka state government makan penteri kami kan SSA kum kawai nak an ka ban te la kami jeng warung kat ki barjala kila bandai na Bangladesh na na kiwe state jungi namar ba ti lagi wan di Bangladesh kirung sha Assam kirung sha UP kirung sha wei jala sarung sini jala jungi te kemudian haban tek ya kan influx na bro ardian ndai banong bannya keren ya tang na bo kata illegal migration ndai haban pe migration kumba kin kelum ni ka ndai ya ka nala siru hadum tak sarkar kasule ya benta bade benne ndai kam ihon ni kata jingle namar kata ko district task force ka ba kawai na kemat ka ba komsan ka sa hadum menta shimla pentri kam 6% kumba la tho ha ka spirit jam to bat kawai ka bakong ba kadang tha ya kata ka amendment ya kata ka emergency ka bangi nyim lastu namar ba kani ka penspela ka don ta sarkar ka ding pentri kam ya kata por makhi covid lapin la bawan covid kila sna ya ketika entry ban check covid atau por ba kila syupen bi jadi pai ba tu pentri kam sundong kum kata ka entry exit point sampai hadu menta ka tu ami plan ka ade ke jaka le kam sniu manur kalami plan kala jogo kam simidan kay kum kata serius na sarkar banten urlong ya katu ka covid entry kum kata ka entry exit point kata ay ka pani kajing ka nganumang kajing kensing lang kajing mam kensna bi ka sarkar
Meghalaya asal nong habi dai ka jumon rung kathap ki mender bichale tamanta lada ka Assam ka kandang sarkar Assam ka kandang dak sarkar kan ya kata ki illegal migrant santo habi dai ka jing buhai snong jubor jum ki ka sarkar bar jaka jum ki tribal te baboni ki basha kandang na to kalanti ka banthat ka dai bicha Meghalaya namaka ka Meghalaya ka dai na giwai ki jala pon nodis ka belong rang hang ma Larang effect we state ki don ka ILP ki don ka entry exit point ki don ka check ki don ki jing talasi ki men ba hangi pat kam undan ni ila ban wan bai noi le chmani puro ka ILP ka latar kam uni le chmi zoram ka na ILP ni le charo na charo ko uni le chmi ki la po uni le po Assam nyuri Assam sarkar Assam ka mai na tekala ka kala musuk tami ki kare ko me kala kam don ke kam ki jing ro ka men dari chine karena kata ladang niong kata ke traditional head kalau tiada kami pamo. Ladang itu gini ki ak jong ki hima ki bofero ka. Namar ki traditional head ni abang sutu aka konteks jong ka ki anhima. Dan ki hima ak milim sim ak longstan sim ak. But kum kata khairan sim ak kum kata ter. Tena kini ki hima ak long kawai tang kawai ka hima ka balasna ya kata kenduan buang ba khanisting jengwan chong kathap ki menderi saka hima jo ki kata ki hima nostoi long kadon kata ka kendon ko hima nostoi ngai ki hima an hima kimdon ka an ka bante ala kami ki menderi bat banong pat bangyam ya kata ka benta ki hima dai ka kala bakala bangyam ya ka an ya ka benta bo nong banya dai ka jengwan rong kathap menderi saka jela banong banyak ki bor ki hima kata kala bakala palat bapal ki hima ki kita iba hapo do bat batolot do kum kata ka bor sinai pero mental bar jela uya ka national highway wan ba ka national highway ta hina kan le kum do menta ya da kata ka ju logic mo ban penyanggi hina na hapo national highway kim sha te long ma ban ong ka hina ban sina ka infiltration chegit ma to ban siengat da kata ka hina ka mut ka jing ingat ka jing bakli na kawai kalong gay ko bang sunat Jadi bahkan di sarkar hunta kau nak sibun tikam development ni taklet na identity taklet na ke jinglong try ya ikam jong ki bas jong ki try jelas bala sinsar bentek nakam ya susungkan bentek nakam ru buat ya kayo yo pokon ngai dengan kan kampe mentala dangi ya keren ya kata ka development ngang ngomong pin kong tadi ka development ka di bahit ka pada karam sudah mo na ya minum pat poi ka put bangi hapan sorong kan ya development bu nomor baru bubun kini development bakal atau habero makan ni kadai ka rampat kai ka res mo sarkar pasim nora development ka pinkir rampat ban ha ya siu pat ububun balang no tekabar ora ka development ka kelat padi gue bentar taladangi ya tek mo ladangi tek kum ka nuksa kai ka baji hadin bakhan rai kini ki basong madan ni po pulis sejarang lang ta ki basong madan lang tek mot kron kidang bun ngai langai menta Boya song manan hang tu jam 4% dari podcast. 4% ada di podcast. Kini isegi binomi. Da fiya jaga lang ofran gidi khar ko ni kran hindi ru ni tayra. Kekiwan nang gini gitu. Kamanta sarkar ka khnwai kini nrai lai pada jaka ba khambiang la regularizing pemban ki kum kita ki street vendors ki bapura. Tilong teng ladang yong ban khamra ladang yakran ni kata ka influx sabat ka migration mo kamu kinawai kiwan seni bakadon pelanja dasong surok bakalong pelanja yo sarkar ka bais poja ka bais sa ka syong jakarta te kamu kalong ka insentif ya kinawai ka ban lang yawan tu cucu seni Meghalaya lagi ban ya skut surok kiliti sengkin bakiti bak sarkar Meghalaya ka sebun baka kami senai kerpang dai gini ki payur payhap ni sekran kaiba nadu bai thi ILP sekran man public meeting dokter ba ho ni paibaru midon ka kalengkor ka balong direct ya kan ka influx te ka bang apa ibon posngo paiba na ni smart ki badan yin sumhan na isbun ban ayin ya ki paiwir paihap ki badan dukan badan jaka le khai pateng subhan na ino mensiam than ban ay ki paiwir paihap bat ki ba don kakam ka jaka bela jaka su subha pensilur ki khna la jong nai kemen ban yo than tan ka ki nong tari khar ki bawan payur paihap ni ada baro jai beriu dapat jong urin sim kata kalengkor ni ngasarai kan yarap sibun ba jaka ni ko konteks ya kan ni ka konteks bunyi keren ka illegal migration ni Hello
1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We